салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, ман барои шумо ширкати шифофарморо пешниҳод менамоям. ҳиҷома барои ҳам занҳо ва ҳам мардҳо дар шаҳри Москва ройгон аст. доруҳои гиёҳӣ барои меъда, гурда, дил, инчунин кремҳо барои нест кардани маршина, нест кардани доғҳои рӯй ва харобшавии фарбеҳшавӣ, аз ҳама муҳим барои сафедшавии рӯй. писари азам, ман барои шумо пешниҳод мекунам. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи Тоҷикистон ва Русия ройгон аст. салом арз мекунам ба ҳамаи шумо тамошобинон ва мухлисони сомонаи Фарахнуз лайв. хотиррасон менамоям ки имрӯз барномаи мо дар толори мебели Исраҳум мегузарад ва имрӯз даъват намудаем яке аз бонувони зеботарин ки сарояндаи бениҳоят мумтоз буд ки ҳамагон ӯро мешинохтанду дӯсташ медоштанд ва аз ҳама асос чеҳраи бениҳоят зебо дошт, вале аз чӣ сабаб бошад ки як муддат аз саҳна дур буд ва бо қавле аз мардум якчанд овозаҳо фаҳмидам ҳангоме ки муддати 3 моҳе ки бояд мо даъваташ мекардем ба барнома дар борааш маълумот ҷамъоварӣ кардем, ба қавле шавҳар кардааст, ба қавле ӯро таҳдид карданд, аз саҳна дур карданд ва чунин овозаҳо зиёд буданд ва имрӯз хостам барои мухлисонаш, барои подписчикони сомонаи Фарахнуз лайв даъваташ намоям, аз худаш бипурсем ва даъват кардем Саодат Анвариро. ташаккури зиёд, ҳазор раҳмати калом. аввалан саломи худро ба шумо, ба коргардони барнома ва тамоми бинандагони сомонаи Фарахнуз мерасонам ва ташаккур ки ба барномаатон даъват кардем. баъд аз муддати зиёде ки ман дар саҳна набудам, ин якум барномае ки ман иштирок мекунам. беҳтарин. Апай Саодат боно, ман хуб то ҷое хабар дорам шумо аз хурдӣ дар рӯи саҳна будед. Аз чанд солагӣ? бале, ман аз хурдӣ дар рӯи саҳна ҳастам. аз сабабе ки ман спонсор надоштам ва надорам, шояд ки бисёриҳо маро нашиносанд, лекин хай мешинохтану ҳар як чизе ки ман пеш мекардам, суруд мекардам, ин ҳамаш бо вақте ки хурд будам модарам ба ман суруд мекард. аз вақте ки ман аз синни 16 солагӣ кор мекунам, дар 2 ҷо кор мекардам, дар 3 ҷо кор мекардам. танҳо бо ойлики давлат ман барои худ суруд мекардам, клип мекардам, чӣ қадаре ки зӯра мерасид. барои ҳамин барои хароҷоти клип ё суруд маблағи зиёд лозим аст. албатта ки маблағи зиёд лозим аст, барое ки унҷаба хароҷот бисёр аст. ба 1 моҳ 2 моҳи ойлики давлатӣ ҳама медонанд ки ойлики давлатӣ камтар аст. ба хароҷоти 1 моҳа ойлики давлат қатъи намеша суруд карда ё клип карда, баъд чанд моҳа ҷамъ мекунӣ, баъд якта суруд мекунӣ ё ин ки якта клип мекунӣ. аз ҳамин сабаб ки ман спонсор надоштам, шояд ки бисёриҳо маро нашиносанд, фикр кунанд ки ман нав ба рӯи саҳна омадам, лекин ман аз хурдӣ модарам маро ба фестивалҳо, ба озмунҳо, озмунҳои шаҳрӣ, берун аз давлат ман бисёр чорабиниҳо ба рафта иштирок кардам. беҳтарин. апай Саодат боно, биёед имрӯз ошкоро гап мезанем баъзе суханҳоро. барои чӣ спонсор наёфтед? ки пешниҳод нашуд ё ки пешниҳод шуд ба қавле ки дигар нафарон мегӯянд, чӣ гуна буд ки қабул накардед ва ё ки умуман пайдо нашуд? спонсор гуфта, спонсор чӣ хел гап занам, буданд одамоне ки мухлисое ки мехостанд мана дастгирӣ кардану, лек ман бояд зани онҳо мешудам, барое ки ман барои чӣ пеш гаптон дапа барои ана ҳамин ман саволат додам, то на ки зиёде аз ана ҳамо нафароне ки мо ҳамсоҳбат мешавем мегӯянд нафаре ки спонсорат мешава ё мегӯянд маъшуқаи ман мешавӣ ё зани ман мешавӣ. албатта ман намехоҳам, ман ногуфта намонад ки ман шавҳар кардагӣ не, ягон бор шавҳарам накардам. ман намехоҳам зани дуюм шудан ё ки маъшуқа шудан барои пул, барои чиз, барои мол
ман худам метунам кор кунам. Ман айни замон дар ду ҷо кор мекунам. Худо ба шукр. Хеле кам асту, лек худо ба шукр شما мерасад. دوستان و مخلصان سامانه فرهمز لایف به سهم همه شما میخوام یک چیز را برسانم که اون نفر نمیخوان از گرانیسه گذرن. برای همه شما اکای جورابه کمک میکند، با ماشین های زمانوی شما رو برده میرساند و نگفته نماند که من طول 7-8 ماه است که با این نفر اکای جورابه شرطنامه دارم و تا این جانب یگان نفری که از گرانیسه گذشته است شکایت نکرده است. پس اون نفر نمیخوان که از گرانیسه گذرن، نویسن زنگ بزنن، با نرخ ارزان با ماشین های زمانوی با دکمنت های پوره شما را برده میرسانند. برای پیشنهادها از طرف مخلصا بودن که ما به تو سپانسر میشویم، لک تو باید یا که معشوقه شوی یا که زن دویم شوی یا که زن سیوم شوی. من حالا که شوهر نکردم، یگان بار شوهر کردگی نیستم و من نمیخوام برای چیز، برای پول، برای مال زن دویم شدن یا اینکه معشوقه یگان کس شدن. من میخوام زن یکم باشم. بله. نفری که من نمیخواهد به زنی گرفتن باید تنها از من باشد. من نمیتونم تقسیم کنه. شخصی که من نقض میبینم در آینده شوهر من میشود، من نمیخوام که وای با از یگان کس دیگرم باشد. از این سبب من سپانسر یافته نتوانستم. خب اگر سپانسر پیدا شود که شاید از 3 سال کلانتر باشد و شما را همچون برای دستگیری کردن در همین ساحه پیدا شود، قبول میکنید؟ اگر به یگان پیشنهادی غیر قانونی باشد، البته که من روز میشم، چرا نه؟ بهترین. خب میگذاریم به همون سوال های پیشتر که در بالا قید کردیم. شما گفتید که مادرم برای من کمک میکرد. شما مادرتان صنعتکار است و یا در عائله صنعتکار به دنیا آمده اید که از خردی در صنعت شما وابستگی داشتید؟ در عائله ما صنعتکار، در اولاد ما صنعتکار نیست. یک من در اولاد در عائله‌مون صنعتکار. مادرم نه تنها مرا بلکه خواهرم رو، اپم رو از خردسالی بسیار به رسم کشی میبردن، به کنکورس ها، فستیوال ها میبردن، چون که خودشان نقض میدن، هوس داشتن. که ما کمتر کلان شدیم، اپم بسیار ذوق داشتم به دختری، وای طرف به وای سمت رفتن، خواهرم به دیگه سمت رفتن، تنها من موندم در ساحه صنعت. و مادرم که بسیار ذوق داشتن، همین ذوق به من، یعنی که شما خواستید که آرزوی مادر رو برآورده سازید تا صنعتکار بودن؟ خیلی گویم خطا نمیکنه. وقتی من کلان شدم کمتر، من خودم ذوق پیدا کردم که همین ساحه باید موفق شوید. شوم. بهترین. انا همین مدت چند قدر بود شما از صحنه دور بودید؟ کلی 3-4 سال میشود. در مدت 3-4 سال به کدام کارها مشغول بودید؟ من در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان در آنجا تحصیل میکردم و کار میکردم. طولی چند سال کار میکردم و خواستم که کمتر از صنعت، بسیار مشکلات دارد صنعت، این را نه هر کس میفهمد. تنها نفرانی که در درون صنعت هستند، تنها هوایی ها میفهمند. بسیار مشکلات دارن. من فکر کردم که شاید صنعت این از من نیست، چون که و یک عائله که دولت نمیشه پیش برده کارو. از طرف من چقدر که گفتم در پیش سپانسر که پیدا می شود که و یا مسئولیت شما مسئولیت ها تغییر نمی بیاین، من فکر کردم که شاید در دیگه ساحه من موفق می شوم. من کار میکردم در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه و
як муддат документҳои худро ҷамъ карда ба бонки амонатбанк бурда супоридам. Хостам ки ман ғайр аз санъат экономист иқтисодчӣ тамом кардам. Хостам дар ин соҳа шояд ман муваффақ мешавам. Документҳои худро ҷамъ карда бурдам ба амонатбанк. Гуфтанд ки мо барои ҳамсӯҳбат шудан собеседованӣ ба шумо занг мезанем. Баъд даъват мекунем, омада гап мезанем, хайр мебинем. Баъд ки гузаштен корда мегирем. Лек ҳатто даже занг назадан. Ҳамин документҳома бурда супоридам, даже ҳатто занг назадан. Намедонам сабаб дар чӣ бошад. Мақсад ки собеседованӣ фарёд накарданд. Баъд як чанд муддати дигар дар донишгоҳ ман корро давом додам. Баъд ман фаҳмидам ки ҳамин соҳаи санъат акнун моли шумост. моли ман аст. Бале, ман бояд дар санъат бимонам. беҳтарин. Ва акнун боз баргаштед барои санъат. Бале. беҳтарин. Боз ба қавле ман фаҳмидам ки шумо мегӯед ки умуман шавҳар накардам. Ман фикр кардам ки тоштора бубар ҳангоме ки барои шумо ман дар сайти инстаграм бо шумо ҳамсӯҳбат шудам барои барнома ва аз пеш ман маълумот ҷамъ кардам ки бояд чӣ гуна буд, шояд аз як муддат набуданд ва якчанд овозаҳо фаҳмидем ки баъзеҳо гуфтанд шавҳар карданд, шавҳарашон дигар рӯи саҳна намонд. Баъзеҳо гуфтанд ки таҳдидаш карданд. ва ана ҳамин сухане ки худатон аллакай қоил шудед ки якчанд спонсорое ки барои ман пешниҳод карданд ки ё маъшуқа мешавӣ ё зан, аз ҳамин сабаб шумо тарк карда будед ки сабаби асосӣ аллакай худи шумо гуфтед ки надоштани спонсор буд. имрӯзо ки баргаштед, ба чӣ дастовезҳо аллакай ба кадом нерӯи ки мегӯям боқувват шумо баргаштед барои санъат? Вақте ки ман дар дигар соҳа камтар кор кардам, ман аллакай барои худ фаҳмидам ки ман дар соҳаи санъат агар ки кӯшиш кунам, нағзтар кори ман нағз мешавад назар ба дигар соҳаҳо. Чунки ман аз хурдсолӣ дар ҳамин соҳа ҳастам, дар соҳаи санъат ҳастам. Мушкилиҳои ин соҳаро ман аллакай паси сар кардам. Агар ҳозир ман гап занам, гап бисёр чӣ гапу чӣ вай ҳаст дар ҳамин соҳаи санъат, лекин мо и гапро дар барномаи оянда мемонем. Апай Саодатбоно, ба қавле дар ана ҳамин муддатҳо ман фаҳмидам ки шояд шуморо зане аз нафарне ки барои шумо пешниҳод карданд, шуморо қасди куштан карданд ва ё барои шумо ба ҷанг таҳдид ки агар рӯи саҳна бошед, таҳдид зиёд будааст. ин суханҳо то чӣ андоза дуруст аст? Ин суханҳо ягон асос надорад, чунки ин гапҳои дурӯғ мебошад. Пеши роҳи маро ҳеҷ кас гирифтагӣ нест. Бале албатта буд пешниҳодо ки саҳнаро парто, ман ту аз зан мекунам, ман ба ту ин хел он хел, аз тарафи мухлисо, аз тарафи дигарҳо буд ин хел пешниҳодо, лекин пеши роҳи маро дар соҳаи санъат ҳеҷ кас гирифтагӣ нест. Ин бо хоҳиши худам ман як муддат хостам ки камтар аз санъат дур шавам. Як саволе ки тамоми мухлисони мо мардои мо интизоранд ки ман ба шумо ин савола пешниҳод кунам. Агар марде пайдо шаваду шуморо ба занӣ гирад ва гӯяд ки саҳнаро тарк мекунӣ, танҳо дар хона менишинӣ, қабул мекунед? Ман аллакай як бор камтар аз саҳна дур будам. Ман бисёр чизро дар зиндагӣ фаҳмидам. Ман фикр мекунам ки дигар намехоҳам тарки санъат кардан ва агар ки марди худотарс бошад, боинсоф бошад, ба ман писанд ояд, фикр мекунам
حتما نفرونه که میخوام مراجعت کردن ما در سایت ما نویسین، ادمنستراتور ما میکنن، شما را شناس میکنیم. بهترین. خوب میگفتید که امروز برگشتید به کدام نقشه و نیت ها؟ من به نزدیکی یک کلیپی نقص جدید رو پیشکش تمامی هواداران کردم. تمام بینندگان در اینستاگرام، در یوتیوب کانال پخش کردیم. من برای این کلیپ بسیار کوشش کردم. چقدر پرسماتر گرفت؟ دینا پرتافتم تا امروزه، از دینا بگونی تا امروزه 15,000. بهترین. من دوامش رو در اینستاگرام اپامیت میکنم تا که نفرونه که ندیدن پادپیچکانی من تماشا کنند. خب اگر شما خواهید برای پادپیچکانی من یک سرود زمزمه میکردید یا از کلیپی که شما پیشنهاد کردید و یا سرودی که خود شما میخواهید؟ بله البته، چرا نه. یک 4 مصرعش را میسرایم. این سرود به یگان نفر دخل ندارد، چون که وقتی من دینا کلیپ را سر دادم بسیاری ها به من نویستن که این سرود رو برای کی وای کردی، مقصد بخشیدی، پیشنهاد کردی، چون که این سرود عاشقی است. این سرود یگان کس به دخل ندارد. بهتر. در مردم ما همه چیز شعار شده است. وقتی که در اون من در یگان چیز میکنی میپرد از حیات خودت گرفته است، یکی حیات خودت کردی، یکی فریب خوردگی و قول خودم میگن که دست خوردگی. بله، یک چند مدت پیش، 1-2 ماه پیش من یک سرود پرتافتم در اینستاگرام خود و من بسیاری نوشتن که تو طرف صحنه کردگی بودی، از سری نو سرود کردی، این سرود برای کسی بخشیدی؟ نه، این سرود من یگان سرودای خودم هست. همه سرودایی که من سرایدم یگان تاش برای یگان کس بخشیده شدگی نیست. این سرودا تنها برای دل مردم. یارم آمد از سفر، گل چیده بغل بغل، حرفکایش چون اصل دوستت میدارم. عاشقم باشی اگر تو مرا از یاد نبر، به تو من خونی جگر دوستت میدارم. چند مصرش؟ تشکر زیاد. دوامش رو در سامانه های اجتماعی حتما تماشا خواهم کرد. خب اپای سعادت بونیم، امروز دعوت نمودیم شما رو برای صحبت. چی نگفته ها دارد در دل تا گفته باشد بهر مخلصان، چون از حرف زدیم از کودکی شما و میگن زن را در بارش کمتر میپرسن. اگر خواهید کمتر در باره خودتان معلومات بدهید که چند ساله هستین، از کجا هستین؟ any hope that using that هستین. فقط معلومات کوتاه برای تمام مخلصان. من در شهر کلان شدم. کالجی من بسیار جا رو ختم کردم. 2 تا کالج صنعت رو ختم کردم و دانشگاه سلاویانی رو سوهای اقتصادی رو تمام کردم. سوهای حقوق شناس رو تمام کردم. در بسیار جایها کار کردم. در اپرا بالت کار کردم. در کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار کردم. اینچنین در دانشگاه سلاویانی کار کردم یک چند مدت. عین حال باشد، عین حالم نه کار میکنم، البته که بیکار نمیشود، چون که من از 16 سالگی کار میکنم. من بیکار نمیتونم، بیکار تصور کردن نمیتونم. بله البته من کار میکنم عین زمان در کارخانه دولتی. شما از 16 سالگی چرا از اینقدر سن سال خود شما به کار شروع کردید؟ از شرایط زندگی بود و یا از شوق بود؟ نه، ما در کالج موزیکال کالج در تحصیل میکردیم. اینجا با از صنف یکی به قبول میکنن. در کالج تحصیل میکردیم. ما رو پرکتیکا و اپرا بالت روان میکردن از صنف 6 و پرکتیکا اپرا بالت و روان میکردن. وقتی که ما مکتب رو ختم کردیم ما رو به کار قبول کردن.
با کار قبول کردم یک از 16 سالگی تا 2000 خاطرم بنده یک 10 سال من در اپرا بالت کار کردم. بهترین شما این خود چند ساله اینقدر خوانده کار کرده من از زن از دختر سن ساله میپرسم. بله یک 20 چند ساله سینا رفته حالا ولی سیده تصویب کرده از سی پایان از 20 بالا این برای مخلصا خطا میارن کدام سالشه بهترین. خب نقشه های شما رو در آینده فهمیدیم که از این پس برای کلیپ کردن برای سرود تیار کردن علاقه آموده هستید که بهر مخلصان عزیز تلاش ورزید. بله در روزهای نزدیک خدا خواهد هوای گرم و انتظار هستیم یک کلیپ جدید دیگر پیشنهاد میکنم البته. بله البته بهر بینندگان. بهتره. انا همون نگفته های دل شما در آخر میخواهم در سال 2024 و تمام مردم تاجیک خوشبختی، خانه آبادی میخواهم که در تمام روی دنیا آبادی باشد، اینجا آبادی باشد، صلح ویدا باشد و همه وقت خوشبخت و سربلند باشید. از رحمت کلام تشکر زیاد که امروز دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدید و اولین برنامه که اشتراک کردید برنامه ما بود و انشاءالله باور دارم که این آخرین برنامه نیست و خدا خواهد آن همون بعد از کلیپ های خود را پیشنهاد کردن باز یک صحبت خوب دیگر برای مخلصان پیشنهاد میکنم. تشکر زیاد برای شما برای دعوتتان بسیار شاد شدم. تشکر زیاد ما نیز برای دستگیری های نفراتی که اولین قدم خود را بریم که نه میخوان که روی صحنه در موفق شوند کوشش میکنیم که کمک کنیم. تشکر زیاد. و مخلصان من نیز آن نفراتی که من برنامه کردم تاگه انا همون کامنتری که من میخوانم به نهایت شاد میشم. بله هست از هزارها یک سخن بد هست. بله من همه کامنتری ها میخوانم کوشش میکنم میخوانم. یک گپ دارم اخوی فراموز دستگیری کنن اخوی فراموز بهترین. من انشالله باور دارم که شما را نیز دستگیری میکنن. از این پس کلیپ های شما را که پرداختن حتما ما به مخلصان میرسانم تماشا میکنم. تشکر زیاد. خب مخلصان عزیز با درخواست زیادی از شما دعوت نمودیم سعادت انوری را و امروز معلومات پوره را از حیات و فعالیتش بهر شما قصه کردیم. خاطررسان میکنم که برنامه را در تالار میبلی اسرائیل گذرانده و نگفته نماند که آن نفرانی که میخوان از این تالار میبل برای زیبایی خانه خود خریداری نمایند بیایم برای خرید از نام فرهناز لایف گپ زنند برای همه شما تا 30% تخفیف کرده می شود. مرحمت. خیر عزیزان دل تا برنامه های دیگر خداوند یار و مددگارتان